Yo, iso na posting ko lang budaya. Lokang ramai ti tim le ong pen ho. What is this? What is this? Lagu pila. Biat hello la, jok ong langsung ke kimen. Oh. Halu krak pun untuk lang budaya ho. Adom. Let's Carlo. Let's Carlo. Lu. What? What? Yo. Oke. Yo, kimen lo. Ya. Kacong hu po, kacong hu. Oke. Arwi lo mapila ko. Yo. Bitung hang song anda na biglang mo ya. Oke. Oi. Oi. Aduh. Langsung. Oh. Ada yang lah pokok. Woi. Oke. Yo. Thanks lo yo. Ja. Yo, apa na dulu yang cuna dulu yang. Thanks lo yo. Ja. Oke. Labang na lihat tung tayo bitung jah langsung sido yo arbe ke thelo kat tiklo tikpon po kat po deha langsung nelo jo nan mang ke pukar ke thyo oh langsung nelo yo bang ke yo arbe ke so kali yo tapi ke sita yo nang jang jalang mane nang kluk lelang amu ba arbe ekdom taksi nudeng ciwan we yo opo kedom nai yo oke yo nang ligal yo nampak juga thi labang nampak juga thi lo idok suali dapat ikat mitik lo lagi zoom tuh lo Bagus. Yes. Saya pikir camnya lo. Bagus. Bagus. Ilom suar yang sih jum thulu yo cucu yo. Hahaha, nonong ya lagi cucu lo. Alo abu kosong yang piklang boleh. Let's see. Haha, mulam tarbe tak kijang nanti ani kisuli lo. Jam thulun panai jam sih. Hinaya bang, kimen maya bang.
Loh, isi sih ya. Ya, isi sih. Now, sip. Hotdog, sweet, tasty. Ang ganda na lagi yun. Ito na yun. Hotdog so kali. Kalau gitu ya. Oke. No problem. Egg, dough, dini, dari pasta, pasta tong. Mama lo, suji ke.